Ibe tingchua ilung ta pen mena na mai gu mara sam news kadai rein sa Zeme ko na pumwangai dale. Zinai chitke zing kai srok tak mai ge Manipur Home Department ne athon abon mai du bai kya ne tuitet luze tu chetni balam ge National Investigation Agency NIA ta ge case balagara Ministry of Home Affairs ta ge kyambe sam pe gai dale. Manipur Home Department na saza athon abon mai krai be ge Zalangrong body gu president paper Assam Manipur Nagaland gu pungai pe du chitke zing kai kana sum mai ge tu chetni bedui enenchen ayam ke dresta ranum lei je ke chele. Nuine chile te Tibet sai ka ke Chief Minister N Biren Singh na saza abon mai du tu chet me du central government nai peace talk to bem diza apo case te NIA National Investigation Agency ta ke bolaga gu lei je ke chele. Jinai Chief Minister N Biren Singh na athon abon mai du phajai mak pagine tu chet ka be lugal lakcha Joint Action Committee link pet ka be bo nai pet ki dung me du hadodam gai lu za ira be ki ga de lei zai Joint Action Committee ne Tamenglong DC nai SP Tamenglong du transfer to ra kilui gumza te fui gai dele zinai chitkeu zeng kai srok tak mai ge Manipur Governor Department of Personnel na Administration Reform gu order sai suize anuina hungzbam ba anui go sai Shri Armstrong Pame IAS na ka Tamenglong DC te bam pedu transfer ka da tabam hang Special Secretary Rural Development na Panchayati Raj State Mission Directors zai Manipur State Rural Livelihood Mission hang kalangai dele. Tai na kateu zeme Tamenglong gu SP Superintendent of Police Muhure Sandip Gopal Das IPS to Superintendent of Police CID Technical hangkalangai dele. Manipur Governor gu order sai suize Deputy Commissioner Kamjong Hungyo Warson IAS to Deputy Commissioner Tamenglong hangkalangai dele zai Mrs Anupam Superintendent of Police CID Technical to Tamenglong SP hangkalangai dele. Assam Tea Research Institute the Toklai Tea Research Institute Assam Zohar District ke dana chitke zeng kaming kamai ge Memorandum of Understanding MOU Patanjali Ayurved Limited nai haswin zoga be magathai research Assam gu asane nai pachine chemical compound lupet luze rehotle rang haswin zoga dele. Hypo agreement haswin zoga beta za Assam Industry nai Commerce Minister Chandra Mohan Patowari nai Patanjali Ayurved MD Balkrishna na danai kamai ge agreement sign te gai dele. Assam Tea nai Patanjali Ayurved Limited ne advanced research Assam go asane nai asachi ne rehotle do buibe chemical compound cosmetic kru beknet remet le rahang lupet kulei je kchele. Zinai chitkeu zeng kai srok tak mai ge Guwahati Brahmaputra gyuki pandu gats kene lusina ma hang bandai Brahmaputra gyuki zakene te khakche droning te chai dile je kchele. New sources ne saza lusina ma hang bandai punigu tuition class loiluze Brahmaputra gyuki ge hazai zakche dui phera gyukene ga dile je kchele. I men Lucina Mahamadai ze Luciki Krewe kate zabum ko le kchele panigu pitchop na Luciki chiko Bex ramene padu gates Brahmaputra gyuki ne pedole je kchele. Investigation na search operation na ka changbet pe zala le minahang chumdu pedo de le zai minahang ketse pedo lak lari le je kchele. Sikkim state government na danai chitke zeng kamnyu kammai ge mbein ruizabam bahang tourism pabam ibe pirawang mahang COVID-19 SPO special operation procedures guideline chibe pepet kadai de le. Oh, guideline ke chibe na saja chogume COVID vaccine rohe first dose kabloi makme jai RT-PCR negative report gama gyura phira maglei tourism department na sale. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath jinai chitke zeng kai srok tak mage pugu cabinet stem di gai dele zai minister sana ke chibe ka gai dele Union Health Ministry gu report sai suize India ke COVID-19 jinai positive test pet me mina changkai te set ha chum jang kai stroke me du positive test pet le COVID kanravagina idai di me recovery jinai te ze mina changkai stroke che himre ko no me idai di le je chule zaina kha te ze India longge COVID kanravagina idai di me recovery plan te ze kro ko chumje lang kai squeeze sima idai di le je chule. Union Health and Family Welfare na National Vaccination Drive gu report sai suize COVID vaccine rohe kabloi lumete ze kro react set chamingyo ze lak react srok sima kablu de le je chule. Manipur State Health Department gu report sai suize zinai chitke zeng kai srok tak mai ge Manipur COVID case ka chibe test pen me mina haina za kroimedu positive test pet le zai COVID radit kine mina hangchum ga di le je chule.
Covid kan rovingine zinai idai di me recovery stage zemina hakket se rex rok me idai di lei kachewlei zaina ka te ze Manipur ge Covid kan rovingine idai di me plana te ze lakke che changkroming ze high squeeze kro ku chume idai di lei ze state health department na salei zaina lang be te ze Manipur ge Covid-19 rarit na ka te ze nroza ba me active case ne changna za hakket chang coming nrola lei ze state health department na salei Aigina na maigu mara sam news ka loy ga dele pi guys an kingani malay indu to dele